hai pajak sung telang itu ngamaga chance maka borok tam khaina kena. Oh. Maka chance maka. Oh. Maka chance maka. Jogale sung chance maka. Jogale sung tam khaina kena. Jogale sung maka chance maka. Wah, mayu. Moroga hai pajak team. Yang ke Jogali team players rokong ko ba kya ini ni pula second round ka high pajak versus Jogali team naitung ni tini sapoy start ka naitung ni sapoy tini yang high pajak sing yak ngabol sekelai tong laga starting wala out kita ni yang Jogali song tam khaine kena hai pajak sung yak ngo tam khaine kena kang gam segai dong lebrok out hai pajak sung kita ni tahu hanya out maka out Jogali sung tam khaine kena halo sabsang gol khaine kena tini maka hai pajak sung maka yang dulu kahamnya para ini selected oleh Tengmangga Faiman Jaka Jogali versus High Pajak FC. Navy color jersey chungjawa ka Jogali, jersey sebelum chungjawa ka High Pajak FC. Ini first half ni bisa semua ka sini score level touch of 0-0 ka. Sini match official referee ka Sarul Jamatia. Pechini line referee Sir Pustabai Sir Ratindra Jamatia. Sini Tambusko football tournament sebelum ka kebangga hasil ni hingga kali bagaimana sini second round cengkak naik. Sini Tambusko ini stadium maupun saja tangga Tambusko maka yang ini ni di dunia timur kam khaine kena bro yang sini second round cengkak naik. maka is Sebelum mereka sini sampai juga gol pesangka ada asal yang morning supporter yang high pajak suni yang ni sabsang gol khaima naik kena tini
Yang Jogalisong yak ngo tam khane kana Jogalisong. Mani tongo chance. Maka chance chance. Oh. Asante is going to duty, and we could see this volunteers are not thanked around. So I will ask all those volunteers to kindly report to the committee hall. The names I am coming out. Vishal Burma or Class 11C will mark as absent. Maka yang hai pajak sang tam khane kana. Chance mana tongo bro tam khane kana bung dia kongo ball. Oh. Oh. Anj soro live le. Tam khane kana tahu Jogalisong. Juzani baik tackles lagi kena. Hatta jarak zona berbeda. Bukan ada heading lagi clearance lagi kah. Juzani baik sangat bagus dan akan kedua blok player Zakka hatta jadi defender lah. Sebenarnya. Nah kita lagi segini kan hatta jarak. Nah atur kerja. I project me dari sebelumnya first corner kick. Corner ada, free kick. Hai pajak sang kita itu. Sebelum kita mulai sini tim drama sebenarnya satu ini teman ini. Kata jawab baru salah plan harga corner hati sebenarnya chance ini. Out. Ini asik satu sini yang jadi sebenarnya football pensia juga disambutkan. Tam khane kana yang Jogalisong. Hai pajak sang yak ngobol. Oh, ayang bu chance rian bro Jogalisong. Dan di sini kesempatan isi kota sharing akses tampil dengan bagus. Kesempatan isi kota sharing akses di sini kembali. Berkita. Karena nasional kami mereka striker saya sedang. Hai pajak sang telang itu ngamaga chance maka bro tam khane kana. Oh. Dasar tola diri namune. Asap kam gol. Santa Fe dan acara lagi dari sudah mereka defender karena badan sebenarnya dari segi mangko yang hai pajak sang mangko tam khane kana bro. Hai pung yak ngo. juga ini defender. Tambah sa. Tambah lagi.
Mangka mang. Jogol isong maka tam kena jogol isong chance maka. Captain by team manager, next to me, documents by Foul. Rocky tenai. Hai pajak sutam kena kena maka. Hai mako yang hai pajak sutam kena kena. Chance maka bro. Oh, aing serius cu. Dikit sudah nang mana? Out. Oh, siya dong sa kuno. Tahu itong lagi. Oh. Corner kick maka. Ayang jatuh no. Basal aja gol kanya bagoy. Jo kali sungtam kanya kana. Oh. Ana jo kali sung yak ngotam kanya kana. Out tengah. Chance mangko. Oh. Handball ka. Duko na mo mo. Sebagai sini juga ini player Rusman yang terbaik. Jersey number 10 Semoga Prayamuka. Khatro tang khote. Ke bhono ma ke. Yellow card malai. Ball thang jong khatro tang khote. Khela paya sa. Half time. Kaya ufano rime ako. Yang mujuru. Tahu nggak di second half. Taksa kaya pon rime ako 0-0. Sekarang ke second half. Hai phải xuống ko kamu ka offside hap được juga le tim bunai tabuk hai phải xuống ko tam khane kana hai phải xuống mangka hai phải xuống mangka oh how si thangkom le chance songko.
Ini hanya terjadi bersama Croatia clearance terjadi juga ini defender awal. Aifajak. Sami dulu. Untuk macam tu kasi sebenarnya ini itu Aifajak. Out. Mangkwa chance tam khane kena hai pai jak song. Yang jogal sing kita nai. Mangkwa yang hai pai jak song mangkwa chance mangkwa. Out khare ka. Kalau ke bawah, jogal sing kita nai. kantor Panisagar Gandasara Sabun ke Hasana dari Hasok Jakti Biasa Pagi Gondosu Mama Imajin Plan Sembrono dari kita rogo kami ke seluruh ke Indonesia Sembrono Wisraya Utam na ya sabo. Sang nugiman ka bermi talan besar sekebang Sembrono Wisraya zeraga barang suna sini tirpani enggoi kebangga tournament kata rogo thengmana nganijai Sembrono kainai sini o khelawa paicing payateng teba nagar kisah-kisah suzukman marang di sini काम के ते प्रैक्टिस लाइए फिर करन कहम के ई मारा बगे Maka yang man का पास के रखा डिफेंडर हेडिंग बाय क्लियरेंस है क्या हाई पाजनी या बते बॉल मैच का प्ले पासिंग खाई दे बरक ya bisa nang tadi. Lihat ki granane tahu juga ni sa ball te ya gol jakus kangga nasing ka bini dono sabri sapun mana nai Baj Bisingwat sidang nalia itu nai roka kunara na sa ka Defender Bano Suzuru Nyamba by Zumluka Corner kick. Corner kick Jugali by corner kick Beberapa Baj Bisingwat Paling dari spiritual ball Bano ball by touch Kering bagai ball sok pajak center Apa jaga ball Tiye Abang itu lembuskan Tackle smite of Avarak Haipana Rahata Baj Bisingwat Apa jani ada ball Goalkeeper Raminder Khan Match of play Mangka chance mangka. Jogal sing chance mangka. Chance mangka. Jogal sing chance mangka. Penalti sanjak hai pano referee bisa negara jogal sang hai na kaisa Chance tongko. passing bot laika na chota ko ke shot Chance tongko jogal sing chance tongko tam khane kana. Boy phatche ke runang mun. shot junani tiar ingya mabai second azman angka hai pajak ko ke shot Yang hai pajak sang mangka chance. Yang masalah aja. Golong ka. Hai pajak golong ka. Jersey number 10 Jersey number 10 gol khane thajingo. Hai di. Tok tam khai man. Jogal sing tam khane kana. Jani gol na chota ko yesi to be funo ka chuna chini second haba Hai pajak sang te kaisa foul claim laika teman khabrak Mungkin bung se hai pajak na. Hai pajak aja hanya pajak. na chota ko yesi pa hapna dari gol ke bariya ba Tam khai man agena tabuk hem bunai. Hai pajak sang. Hai pajak sang free kick Rohit mutabak Rahaba box ganawa heading play clearance play jatuh masuk ke offside Offside. Hah? Sentini second haba buka Banyak senai tu kamu. Banyak senai tu kamu. Dolongi doma talte siya baro hina high ball
chance create hai thane Gol rejak. asal successful ngia Biang deh. hai pai jab hai na ite kaisa Asa aram. clear pajak ka jugalan defender bai reverse lagi na setelah ball tidak gol jersey number 20 jugalan ini Oh, anjir bule. Yang chance mana tuh ya? Jogalisong tam khane kana Jogalisong maka chance maka. Wah, ayo. Tikitsa bor nang. Successful ngia Sandar sok pajak ball Tam tuh kemakan ya. mengangkat jaga gol kiper hukuman mani dari tim dono banyak biaran apa gol Tuh kemana kata? Oh, Riza kah? Tam khane kana hai bro. Jugalan sambal today chance create na naik mo bukan dah bagi yang pajak ka jersey number 10 high pajak ni striker Tasman Nacho Chopla gol si sobe kunu ka sana han bagai bora yang kami satu mabe manjak ka foul box ganawa jugalan ni balang na te kaisa free kick gusto jabate successful na sing naik nanyai Nacho ta kaisa gata dan gol ko gani aja ball direct so mabe gani marka Nacho ta boleh Time bawa paiti no. juga legal yang menghapuskan gol. Semua bisik mereka amal sudah berguna juga skor level mana hingga sampai mana guys. Bola berada box di sana. Dia sangat kelima besok kejalan gol. Oh. Kita lihat clear naik kali orang ada bola boleh. Tahu kita kata boh. Jogalisong tam khane kana. Maka chance mangwa. Oh. Hah? Foul mana kana? Finally, PPC sumai nang liya, anu bagai Jogalisong skor level banyak yang ganggu PPC ya. Baru itu saya hanya fan kita tuh nang. Hai pajak saya ini hanya terlalu bakia juga taking kita gol kita dia bisa lihat. Jugalan just number 5, take a flight and let it go. Jugalan just number 5, take a flight and let it go. Yang pun kisah satu lagi kebaikan. Pajak just number 17, free kick guna bagi Karen Zak. Ibu yang akan naik ke bola di sini, apa Karen pajak ka? Juga ini jersey number 29 yang cetak lagi dribble striker no successful ini aset saya kira saya tahu proses lagi dan bisa tentunya agak jauh high pajak nanti kita akan zona bola baik nanti kita akan sesuka Tahan berpaiti yang khela jom ko dongo. 2 minutes sampai ke Hongko. Time left 2 minutes left. Corner kick gitu ya. Corner. Harus cerita menai dong. Oh, time kerib le. 2 minutes left. और वो चांस मा पर रोकंग रिमे है क्या
Maju sampai ke Sumatera, defend mereka, hai tak jadi ditandang. Pengusaha hai, susukan kita berada batas lagi gaya. yang high pajak sing yang go Center itu terbuka, hai pajak ni striker sempurna, tackle striker ni shot pass reka jagoan hai pajak ada ke bersama. Tangke Krisnan Bainalang Mabai, ball shot pajak center. Suzuka, besar nak kita belajar dribble style merah. Jersey number 17, shot pass reka. Jersey number 10, nak kita gaya, kelihatan apa bersama tackle Slayer ada jack. time một time pajak này một Agak jauh jersey number 10. Kamu kena alert Bezel. Tunggu sesuai kiri kanan. Jersey number 5. Satas player kanan hai bola. Position bola kita kena tunggu hai kejaksaan. Nanti kita pasang apa Bezel ini. Sebenarnya tidak diganda. Enggak. Foul banjak kaki sisa sebenarnya baik. Pajak jersey number 5, Kesha chance tadi kau jaga. Sebelum naik. Kita baik ya high pajak so high pajak kata iko high pajak mau ke jump ini high pajak FC jump ini goal way pajak kata bro next match na itu tahu hai rok iko hai no rest time rok iko hai no Kumaro ko pajak hai no YouTuber rok pajak tini oro gula ka tini YouTuber rok next player yang tik khai dong we bro